Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. O te whatalofa atu I le mai mo mai a Samoa I le nei fo I tūlao le aso. Whatulo atu le nganga whaaloalo I pa ia maulunga I maluaisi o tātou atunu I ona tūlanga whaalupe. Pa ia lava lea wainga ma lātou tama mo lātou wainga. I usonga tu mo mapule. I tu au ma lātou wainga I le tai ma le vaa o fronti. Pa ia whaatao to oto ia Samoa. A wale ma malu whale nganu I tapa au mainga, tainane whale upolu o tō whinga. Ia fo le tua le nei aso o tātou whesira whai le tai au malama ma le tai au mātango fie. A wale tapo inga maule au whainga luenga te tofi le tua, I so se whata whai taulanga te itaio e kālesia kirisiana uma. O so se whata whai taulanga I Samoa atoa. Ia o le itu vai o le tāra le lei po le inga sa le vi o le sa auto te talo. Whāno no manu a wale tāpo inga mau mo le manuia si o tātou patano. Whātalo whātu I le nganga whānoalo. Whātalo whātu fōi le paia ma le mamaru maurunga whāle mālo. Mai lava I maunga te tele se I paia maunga iti I lau whionga I leo mamaru le mālo ma lau masiofo. Paia o sui o le fono o sui o Sofia e mai se whalitua. Le whio lau whionga le whonga whetalai ma le pālemene o Samoa. Ia tainane fo ia whionga I sui pāremia ministal kapeneta, ia tainane le fono whatonu. Ia whio fo o ia le whaamsinonga, wale whionga le whaamsinu sili, pere stene le whaamsinonga li imata mai tai le whaamsinonga Samoa. A talo whaatu fo le paia maulunga o whaululunga uma o mtanga luenga le malom, whala poptonga. Ia o I tūtino tawhatolu o whainga malo whatau ngai. Whātalo whātu le ngang whāloalo. Samoa, malau tāpua ina mai le nei aso I a via le tua. O lea ua toe maua le nei lau lau tā ua tātou te whiofo I fōi ma tātou whewaa iai. I lou toi taunu mai whanua le mawai ai o nai vai aso. I o whātawheta whea inu ese. Ia talu sa I ngā tonga whiti. E mo moli atu le nganga whaafitai tele, ono la autou tatalo, ma la autou tapua inga. E oino auto e sea I atunu mamao, e sa langona pea le o atu le mawhanwhana. E ala il tatalo ma le tapua I atu, ia o whea ngai ma mawhitia ngortino. I oio lea, ia talamasine ia le so, o la sa autou sisira mai, lo auto e sau whai atu. Ina no foa le atunu, paulava leo la upu whaafitai tele le tapua. Whaaftail te talo o toi whaafausia le malosi. O toi whoi mai I whanua. Ia e tau awele ngā luenga na whiriwhiri ia o mor tātou malo.
le whai titia fo le whaafitai atu le tapo inga mau. A inga paolo mangafa wo mai masani. Ia me se fo le paia o le mamalu maulungo Samoa o lo lala mapapa au ia tunu mamao. Whaafitai tele le tapo mai, talo mai, ia o leo o toe taunu mai whanua. Mori fo le anganga whaafitai tele i le Malo New Zealand ia malelato foi tulanga sa ia le tausinga o lo tangata I whalemai e mai se foi tulanga whaavao malo sa ia le tulanga o le sairinga ngase ngase mori foi le nganga whaafitai tele pa ia malo sa mo atoa o e nau tova atu ia ma tato militino whaatasi ia o whaataftafea mo le waru leiva vai aso I New Zealand e leo stemi lai titi o stemi omi a sa langona pele a ngangol mawhanwhana e male a ngangol whanga e tia ia ona o le amana ia e me se foi tūlanga o le tatalo ia male tapo inga maualo malosi ana le sau no mai lava li fo mai u whaatanga nosa ia au te le sau fo e peisa li lifa uma me le lato mai tau male vava ai tūlanga wha soifo maloloina ia ua ia le tūlanga ua taunu tu e foi mai whanua wha awau wha au mtiuti o mga luenga. Ia o le tapo inga mau, malauto mai mo mai, sa moa le nei tūlau le aso vi ia le atua. Aftai lo na lofa malo na anglelei, ua mawhai o na tātou lau lua fsirwhai. I whanua, I le langi mama ma le soifua lau lelei. O le atoi le ngang whaaftai tele me umalawa, nei tai au ma le tātou fsirwhainga, pa ia maulunga o le tātou visa whaasala lau, televisi whaasara lau uma le tātou watunu au te teletonu. Ia wa atua tangi le tātou mawhtanga nei aso. E pei lava o tātou upu tomua a ololo mai whai ngā whiwhiringa Samoa ina ua auto wala wina au. O te o mai tātou te wheloi. O so o tanga wāmala lata ale whai ngā malo malouto pa ia malouto mamalo so o tanga wāmala lata tā ua tele. Ona iele telitonunga o aso whaapenei tātou te nonofo malamala mai. Ini mata upu walangalanga ma ni mata upu fo I alia I mai ai tūlanga o le malamalama. I le ngata le whaafonga anga le tātou watunu. Ia me se fo I mata upu e whailo atu e le tātou malo I ona tūlanga au te tele ma tūlanga I tala whenga ia ini mata upu o lo tūlai mai nei taimi. Ia sa o mai tau mai lava I atunu mamao mai tau fo ia auto whengai ma whionga I sui pārmia. Ia wha malole on sak. Te lo lava e foi nisi teimi e le ato tangi ele au nanga ma mea uma. Ia o tae o whapenei. Tae o manino neim, tae o tutoa leu o toi foi mai. Ia wha awau tato ngā luenga. Mo le toile ngang whaaptei tele o lau tau o nanga. Pa ia mal mamalu maulunga o lau televise whaasara lau. Ia ma televise ma lau tu stala uma le tato watunu o te telitonu. O le tūlanga siri lea ma le tāua o al tato por kalamene nei aso. Au whapito au ngafa lava sa tau talanga le mai mo mai Samoa I le nei tūlao le aso ia vi ia le atua. Wa fo I se mea sa tau mawhai ai le nā valu vai aso le tato whainga malo. Ia leo o toi foi mai. Ia upasia paketi. Wha solo fo ngā luenga. Ma ua o yo o onga ua tato walu lava leo ta wheloa o wal tau a veina o le tato watunu. Ia na manatu lea o leo tato o mai teimi umma. Tau pulei tātou taranoanga whapenei o le tūtā ua ea o le malamalama o Samoa ini mea o lo tau whinangalo I ai me se tātou ngā ruenga. Ai ai lava si mata upu o te mana o e whamanino ai le I whaasolo le tātou ngā ruenga le nei aso. Pa ia mal mamalu o le tātou autu stala o le tātou vata puia ma le tātou vana nofo. O le mea pito e sili le nā o na tau alunga e lo tangata. A voi tō te sirfia po le alava le taimi tau te whina ngalo I tau te whilo ai. E whaavanga vanga lava lo taimi tau te whilo ai ai. Ai mai se fo I taimi au te leo sau whaile na fō le tunu. O le taimi la le nei lo tau aveino na fō le tunu. E tā ua tele. Tā ua tele le tātou fsota inga bāwala nata nei. Mai le tātou urua I whilo inga na tātou whilo ai le urua I aso. O le tātou wheilo inga whale tu stala fo. I sa o whatatia I lava la fu o le tātou wano nofo ma le vata puia. E tatala lo ua wanoa I so se mataupu. Ma e tau te whaasoa fo I la wanoa I so se mataupu. Pau lava leo la ua ungani atu.
Ia tala whengai, matutusa lelei, lo whaaloalo atu, ma lo tau whaaloalo mai. Tō ia sa au wha mamafa tele le tātou maftanga. Ma e langona le nganga whaaftai o le tō tele o tau, e le awhia matangi se whaamtalanga. O lo o tau sisi, o lo o tau sisi pea i tūlanga ia sa au wha tua ai le hala fua le tātou vana nofo. I will have a time for anyone and everyone. O la upu na watu. O a mata upu tātou te whaasoa e whaim wha manino. Ai sim ta upu te mana e wha manino wha malama na whai atu ai leo lau whai unga la whai. Ai rei a mata ina le tātou Port Kalame nei. E a mata tātou Port Kalame ina o toa urwhale mai ine le tātou uruai Port Kalame a uo tau venga le tunu. Sa o tapu ina le newspaper le observer e toe au wai sa whaataltel noanga lava. Wana i mafuanga. Mafuanga ono le tele o tustusinga. Ma tele o whamatalanga sa iei le teimi ai o tele i sau whaile na whone. O ni ta whamatalanga ma tustusinga le moni ma se. Ma o i sa au tapu ina ai le toe tu ina mai o se la tau sui tato whaataltel noanga whapenei. Ono te mana tu ele mawhai ono o tau e veina pēr me lea o le sootanga o le whaaloalo atu. Peita, ele o fua se tapu. O le tele o taimi lea na whatulai me mta upu nei. E ese whamatalanga na watu, ese whamatalanga e tusi. O nisi taimi ele i whai an interview a uwha upu lava uwhai. Ma le tele o le whamatalanga e tupu ai le wheitanai ma le whewesi ai o le tunu. Ini whamatalanga le sao ma le moni. Peitai o la uruai Port Kalame i to tonu le no foa leo tsau wha i atuai. Na mai el tal sanga le fionga le whaululunga i ana whili. Ma nisi whaululunga le tanga alwenga. Au te mali e ia tawha le fina ngalo. O no leo usau wha i no foa le palimene. Ai abela e wanoa. I tūlanga whaaloalo. Sa au te talia il observer i le aso leo le tatou rua i whatal te noanga. Le sa au tau si sila o tāpal tūlanga lea. Peitai o le iwa le neo vai aso talu na tūla il whainga malo. Valu vai aso talu na uwhafo. Na o mai tau wai na mai ai le tūlanga e selo u whano no tele. Ia te au nero tai le malo. Ona wale tasi, wale lua, wale tolu, wale wha o tele. Wa tele ni tu singa wali ia i mai lava le tūlanga le nei. Ua mata na o wha le tua o ia. Tu singa o ia i le suel observer. Paftai lo fio mai o la le a fia matangi se whamtalanga o nei te le awai mai oe i se whatalten longa tasi mai o oe o lo whai masui le asoli nei. Peitai, ua tele mata upu o ngonga, ua tūlai mai e atangia i lava e pei o whatalonga i vai le tātou vana no formal vanta puia. Ua utou le manatu fo i lava in tūlanga e te tau wai o na whasa o sautus tu singa. I le meta oto i le angatonu le tala moni ma le tala se ma le tala milo. Ma ua o tā pena le tusi alo ia e mese fo i le whamtalanga e tu inatu mo le sirifia le atunu. Ulau wha iunga o lea ua o tau nuu iai. Hei me te tele na o mai tau mai fafo ma o vai mai iai te tasi o mta upu o se whamtalanga se a fia i whaururunga o a umtanga lea. A pe u whaini whontanga i le tūlanga e a fiai lo a waifafo a mea umawhapena peita. Tūlai mai le fionga i ana whirin whaasao. E le ai se whontanga whape tasin whaia. Ma nisi o le mau tala whaalumaluma. O ata ma mea e sila ai le lalo langi atoa. O le whea ngai au nei o le taitai e le atunu uma maftianga o le tino ma mea. Ia au outou wanga i lava e whaid whaalumaluma ia ma le tūlanga o le sirisira ma walalo le taitai o le atunu. Palu vai aso no New Zealand o te leva ai se tu stala e tasi New Zealand po le lalolangi. Nga tau te whaini upu whaalumaluma va bei se taitai o se malo. A tala noa la tau, tala noa la veilunga o whamtalanga, ma tala noa fo i isu tala noa imta upu. A se tūlanga whapeo se whesilingia o se mea eise tamali i anga po se whaalolongia i tūlanga tau aloa. Ia o le tūlanga pito i sili le nano o whaanoa noa tele ai.
Au te taofi sa moa malau mai mo mai o tātou o le tunu ua tumu le ava ma le whaaloalo ma le vātapuia. Tausi e le vāna nofo. Tausi fo le vātapuia. Tausi le vā whaaloaloai ma tausi le vā e mau al whaalofaninga o le tunu. Peita, o manatu ma o vai ua le fua se tapu. Sa au ta talaina le vano mua. A le o mai tau atu. O le ai lava no sa wala ma lo manatu e a tonu se i. Taulu aulu ia to ainu lelei. E peita, se fulu minuti e talu no taunu ilo fale fa taunu mai. Ia e to e so sofa atu fo ile taunu spepa lava. O atu ai te tono atu I tono lo fanua. Ua faile fina unga mali leo. Wa unei o le teitei o le malo, wa awina atu sunga iri malu le malo, pui alo usaunga le mui teimi oma. Ia, sa tu ina tu ia iri mamalu le malo, e whatara no le tūlanga lo i awa nei te ena sesi. O mai nei le ofisa, o le whato asfuru minute talu no utaunu, o le tau whaile lotu, tau whaile loa imsi au whanau. Palu vai aso talu no o ese mele tunu. Peita, o vai atu whai whinaunga. Whinauma leo le tūlanga I mana na o lava, e o atu so sofa ulo mota. O lo ufale. E leo se public area. It's a private home. O inei e whai umai mata upu tau le malo, ma mata upu tala whea ngai tūlanga whapep. A o vai atu, ua mata na whaaliu mata pu e ata. O ina lana mafua iloa na langa atu ia. Lo wainga, e tau mwhai pui me len whawheo sofi tabale ma vese. Ia vai atu fo le tustu singana, fiu tau whape mai. E tau tele I atu I tonu lo ufanua. Tūlanga ia, ma manatu ia, wau manatu ai, I le tūlanga aloa ia, e le te tau na toe tupu fua, pe toe tu tala loa, toe tu laipea. Le pa ia mal mamalu o le tātou au tu sitala wau manatu ai, whai mta upu nei luma o luma mea nei tātou tala noa, ia wai au ngāpo I mo o tōri lumana. O te awa tele I le fionga ia sano malifa maritau whainga I nei fio tausanga. O le tasi whaua le lua lau tau talanga le tau pul nei. Ono se tamari I sa te lelo na sao tau e me tau tustu singo le tunu. Peita, ua uvai, ua ese I lato o tau avel newspaper, o lato le loa le te leo le sao tau o le tūlanga o le whaafoifoina o tala o le tusi tala ua sa moa ma upwhai. O manatuai a mata tu I le so. O te le to etalia, le observer, tonu au whataltanonga umalava. Ma wau tā pena fo le pepa e aver ka peneta, o le amatanga lea. O le ave seino so tanga nei sa tato masani mai e langa e tau te le o I loa le vā. O le taun whai atu o ngā luenga le malo, ma ngā luenga uma lea ngā I mai ai upu whai ma upu whaleanga. Wa le ngata I le whai ngā malo, a le uso solo I whaurulungo om tā ngā luenga le malo. Ma wo manatuai e whaila ufai unga e mata atu I le so o te le to etalia le newspaper o le observer I sa ufa taltanonga tasi a nga ia tunei mo le lumanai sa ia fua se tapu e le ia se nuu e popea a wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapenei a whai e le whaalolo mai ua ou le whaalolo tu foi o ne lena o au e awhia o au le utau o beina le tunu mai o manatu e whaasisila lo I ai a le ia mataina le tātou porkala me laso le nei whamalulu atu ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le observer le so ia ua le tu e talia le tonu spepa I tonu le tātou sau whainga le nei whapena fo le tāpenango lau pepa la batu le kāpena te whapena fo I ona tapu lo tōtou e fsiringi o se minsta tasi wa wale tasi wale lua upu matala whapenei e tele ai le mana malama le mau tonu o le tunu talu tau tustu singa e o mai le so tau tele I whaalalo lalo le malo e ala le se tele le ana whai I le ai o se fono e anga fili ma pesta ma le sui panemia le ai se mea o ia tau matuai e maua lunga tele lo tau manatu ia te autou lava a tau tele sila le tau singa o le vana nofo ma le vata puia e tau si ele file mu o le vā whelo loai a watu langa umo le vā moe ma ua manatuai to whamalia le sui observer e siri lo tūlai e le I whawawina le tūlanga o le tātou whontanga le nei aso ma ua uta pena le
whamatalanga aloa ia tu watu ile tunu. Ina ia whaamana malama atili ei tūlanga umo le wai ui eila uwha ingo ile so. Ea ole whamatalanga le malangang whaaloalo. Tai au fiona whaamaru rufo. Ea whai o whai ngane ia e reto i eise. Se leo whai o to e uwhi atu ia e ka awa uia le. Taftai le mana tulanga le ai tātou whapena ona whai. Taftai atu le tātou autostala le nei tūlao le aso. O te tonu laba o le amatanga fau le nei o le tātou whamoe moe. Pei laba o whatala ulatu o le whato a o tu e taunu mai whanua. Mai iei lava le teletonunga e tau te sawavari lava ma whaamanino tātou tua oita oto. Pe lava no whai atu, tatala ale avanoa, po a uma me o tātou taranoa iai. Ma tala fo ilo tō whinangalo a watu so ulangona ta oto i lenga tonu wha moe moenga o tātou taranoa ngā penei. Ia ai, mo manatu e whaamanino le tūlanga lea. O nei tā hua uma mo tātou uma o le lava i tonu o le tātou ngā luenga ma le tātou whaafoefoina. Mua e mamori lo wanganga whaaftai le tāpua inga Samoa e ala i le tāpua inga maut whaasoa solonga i te tonu le nei iwa vai aso. Mori le nganga whaaftai le tāpua inga si o tātua tanu. Mori foi lo wanganga whaaftai i le pa ia le whainga malo e leta ia i whale. Le fionga le sui palmia i atu e lupe, ma le fionga le sui palmia i amulipola, minister o ka peneta, sui mamalu umo le palemene, a fia i foi ma le teitai o le ituangai ia ma le la foi tu. Mori lo nganga whaaftai, whaapitoe le fionga le whongftalai, sui whongftalai, ma le taua wa meina, o le tala o le tupe o le tātou malo. E ulava i wa mawaya tu basa, ia e tu manu e le tu longolongo i le nganga whaanga i tia, i le nganga whaaftai i le tua, ua solo pea i le auta wheloa ma wha solo ngā luenga. O te lei loa i tala wha solo pito le atunu, pesa iei se tala o le tupe, mua, talun tātou tūtua tasi, o se tala o le tupe pito i siri leina puuro na tala no ina. Lima aso, talun whafoe. E le ngata i lea, o se tala o le tupe mua fo i le nei, o le sau wha i ele tai o le malo, talu ona wha solo tau manga upu whai o malo. O le nganga whaaftai, e le itu ua ia tamba le tapua inga Samoa. Mori fo le nganga whaaftai, wha o lulunga mtanga luenga, wha la tonga le malo, le tape nanga umo le tātou tala le tupe, mtanga luenga o tupe, ma ufai ngā luenga uma le malo, e nao le nganga lava o le whaaftai atu. Ai se a foi, pe lava o upu a mata ma le tātou soala upulenga foi, o le tātou ngā luenga e whau whatasi. Ma o le tātou waa e si whatasi, o le tātou waa foi e alo whatasi. Lea lau wa moni ei upu o le tātou teimine nei. Ai se a, ua tau lau o le wha moe, ua whaatino ngā luenga, ua wha solo, e wha ngā solonga o ngā luenga, ina ua pasi alo ia le tātou tala le tupe. Au nei ngā luenga umma, e le se ngā luenga na whautu o tasi sesi. O le ngā luenga sa o tātou puru lima mai ai. I le nei taimina tapena ai le whaiunga le atunu ul whainga pālota, sa ul whainga whiriwhiringa, whaatau tō le malo, whaasolo le malo, tutupu me le i tātou taupuleina, o ua ngai e sa iri lo malosi, ai whea ngai le malo ma le whaasolonga. Ia, e pauale o lautala o le wha malo tau tua malo. Whaafetai le tau a veino whaiva matiute. Nai a au tau le mori maupo lasa au tau sisila. I le ai se si e vale i lumo si le whanga le tua. E le tu ua ia tama fo le whiriwhiringa le tunu. E anga waa tangata uma mo le tau a veino le malo i le lumana. Ai sea, e iai lava le tangata malana. Iai fo le tangata malona to mai. Iai fo le tangata malona tele tonunga. Lana tau wha, malana wha au tau tanga. Ia e tau ave isi o tātou watanu. E pe lava o tātou upu whaipea, e iei fo i malau tō mtawha i oi, o tō umalau tō stala. O ala ni mata upu sa whengai ma autou, i le taimi a autou whengai ma whionga i sui pāremia ma le malo, ia sa umata mai lava. Pa wale mea o le leanga o le connectivity, le service provider lea
e whai mamoko moko o kua ina I tau saunoanga I nisi taimi. A le atoanga ma le a ano atoa o le tatou tapenanga. Ia maua le avanoa. Wha malamalama I le atunu. Mata upu o lo fia wha malamalama ina. Le au au nanga siri le nā ma le tā ua o le sa tau whetu na I pe I futia wa sola maso walui o lea. Tatou taunu I le manuia. Ia malifile mule nei tai au manuia. Ia na manatu lea le pa ia o le tatou au tusitala. O le atatala le tatou abei. Tau watu foi le atu ngalunga whape o lai titi o tau wavanoa. E o tau ono sa. Se ilonga o te sau. Ia na tātou sa o loto foi lea po whela pa wal mei tātou tapula ai tono le tūla. Ia, a sili ia ma tau noanga ia. Tātou tera noa. O la se si mea le italia atua e fionga I sui pāre. Mia pe eisem tau pufou. O se si o tau whale tonu. Ia tātou tera noa mwhasoa a mai lau tau finangalo ma lau tau wha. E anau tau mwhaifole e tali atu le tātou maftanga le nei tūrau le aso. Alo vaktai mo le avanoa. Ia. Alau whasiri lau whionga I pālimina. O leo wa whaasalau avanoa te whono komiti o whono whapai. O te talai le avanoa I sui sato wā. Lei wa iai le finangalo te tai o ritu o mai. Kōringo mai. O na o sui tau pā o lo tau whātou tua I le atua sa boko tasi. O le ase e to whina te whono o whono whapai. Al whasiri lo nungu. Pe whape ila, whape wheatu la mai te I whepule lea sa avea te whono o whono whapai. Ma whalon? Ia sa o mai tau mai le taurumanga le whono. A sa o mai tau mai U leo na sa sauno ai e nisi fo I o sauno anga le mota e winga te whono. O le poloketi le nei, e le ma I le whainga malo. O no le poloketi o le sa tātou whata I tai I le wha tolu tau sanga taluai. Ma o le maua le sa fola le tunu. I le whainga malo le utu le melwhatu tu I le atua sa mo utasi. E le I file mūr tātou savalinga I ailu I tau. E foi whawhi tau li e mea tau to te teu mwhale leia. Ma o laia ao nei o le loia siri nisi o mta upu. O la foi ao le tanga luenga nisi o mta upu. I le vai ma maola nei ma le lumanai. E le tau tātou whata mala. O tupe le atunu. E le tau o na tātou vai whatumtum lima iai. O le maula vai e sa vai. I le tolu whatau sanga taluai. Se i vana ngā lava tangata o le au waile vai ngā wha o whai. O na wha maoni le malilei o le tau o venga o le ploketi I tu malo. A o nisi o la tau e le ila lango le whai ngā malo. O ina le fotua I mele tele o whapi tau li le tau fo le taimine nei. Ma ele I alofia la tau talanga sa whai. A tu lai mai le vai ngā wha o whai. O sui lava o le faste tau o vea le ploketi. Aisea, mātou te talitonu. Na o le lava na whawhaua ma sau whai e whawhai lele le pepele. E alofa moni le ploketi. Le lava la na fola lava I le tūlanga fo I o whainga roadshow, me campaign. O le fast lava e tau a vea le ploketi. Ono le tūlanga o atu ngalunga la ia sa po e ai. O leisi I tū I le tau mwhai mai le laitu. Na whape mai. A o mailo, e le tu e whaia se miliona. E la tau te le whau au se miliona e le ita ua voi se miliona e tasi e la tau folfolanga na whai le tunu. E se whai e la tau whainga whaavai na folfola au mai whai. E a lewa mai tau atu. Ua nga I mailo la tau whina ngalo. E a nga I mai e vea fo I la tau mtai te whono. O sui le pese elena pe pese el te mili. O le whainga campaign ma roadshow. Wawa ese le mele ua nga I mai. O le whai unga le ua whai e le tātou whainga malo a o uto e sea. O le ave pēr le avanoa e tārsanga o mai tangata pifea. Tārsanga sui o le whāts, tārsanga fo I sui le chapipi. O nā velo le komiti whapito ilo. Po le a le menta ati ai lea I tu malo, malei tu malo, o e whata ati ai I le performance. A sui o le chapipi sai ai, ma sui fo o le whā sai ai.
A whai lava la sa wha maoni ma le lei, le sui o le fast. Whai le na. A whai fo i sa wha maoni ma le lei sui le i chapipi. Whai le na. A lafo le au wala i le susu e nga po le ale tua inga pei o tatou avanoi wha sa la lau. A ve ilo le lei po le ale me sa o iei. Ona saua ila i o le tari, o inai whiri mai ila tu e tauna teita ia le vanga vau whai. Ia o le nā usau no mai se upu whape na wana o sui o le vanga vau whai al fast. A lela i whaia whiri ngā al komiti o lela whiri o e whai interviews ma ta pena mea. O i tui e lio ai, langa e tupu ale bebesi ma le tātou lefe malamala mai. A ele i whaia al whatinongo ngā luenga. A le ano moni lava o le fina ngalo le whai ngā malo. Ia le lei le poloketi. Le la mai uma nail performance ai tu malo uma lima su tasi todu tau sanga fa tau sanga lente. Oina, e fuala i me le o te tau tala tuai. Te le tu malo lana li poti me la foi fa le ton. Ai sei vai la po a fa le ton. Ia po ai fo in tau ave i tu malo i te musu fa ia tu lango le fa tau sau. Al tu langa la vai el sau nonga. Ia o le fa le va no. Ana fa petu mai o fa yatul ka peneta o pai mala fai mai le la o ile tu malo on fetau ira tala na auto si sila o to le nganga le batu apalai tanga ta apalai fai pule apalai e sa suita va ona abatu rola i el komiti la to te faia le fai unga tala fenga mal fai unga nei ta auto le nganga tonu mai po ai la vai li fai pule mai e tu la mal termine sa ave te fono o fono fa vai te mo solo o inai fu e fa unha pesa le la to performance fai pure fo ia o mai nei e na fu lo la e po le performance ai fai pure le what awa inai atang yel tala pe HRPP po le performance ale tai te fono HRPP le na tu yel bloketi vai o te territorio o me ami tonu na e fu e fai unha capinete fai ai sei fa solo ia tu lango interviews o le tu langa ye la fol fa tu ngal committee ia ona tatu tu etala no lole o ai lava filia ia ole na Tau si le tasi al vaina le la o me fina ngalo tu le la tu te ave de ni ngale la fati il fam sino ko la su o lana le na ia tau la mani no afenga va vai al malo a fa ye fina ngalo le na va no tu la fono ma tu te le te ena na manatu Paula leu fa tati finga fa vai al malo a leu tato solo i finga fa vai o finga fa vai fa sala laua va no uma o i fa unga al fa unga mai il committee mal malo o tari na e fa pe o lona fina ngalo le tulang o fam sinonga tala a o fam sinong Partemora venora mo fioma te dole le vai aso Tona il fai sfaccia tanto me la fioma ministra tutte tulanga le auditing o lo tato tutte volan sa mo ma ia le sa ma ta ko ma we sa time we sa money le toi fai no so i mo tusi fa pena ale la ko toi ani ga mai tuo ma fasili le tato kapu le tulanga o to le tato forensic audit le teni o la lo pe wa matanga wa tuo nisi o Pamatala na pwede pamani ako filter auto terminate tato forensic audit pamani o taeao la urua i fono i la soluru la urua i fono murka peneta ata si altangata no bala uma i ai le minista o setusi e fionga ya paunga e sila le li poti ma fa vai o le ufa vai ma i fai un o susu engale na fai o le mau o le fionga le minista e te le sila sanga e taunto e tiro li poti. Ona e tu langa o kika e no mai vai li poti. O kika mai fafo. Peita, na mawal tala muli. O lo ua afia i ma tatou o kika i nei. Witi so lo tele tonunga. Tu pera ngā luenga e fai e o kika e mai fafo. Ina ia sanga tonu lava le tu langa o susu enga i atoa me umolo mai. O le whamtalangal na ministano mai e tea. E o le solulu a tonu le o atuai fufunga o mamatilo tilo loa le kapeneta i le mafuanga na lai o na va ili poloketi umanei.
O le mau o le malo tau, o le malo le fatu atu lai mai, e le te tau na mātou o mai pongi sā tau ave le tunu whapea. O nā whaina mafuai lua whelu sūtasi, o mātou muli mawina, te tau na wā iri manino, le malo fau la atu lai mai, a o mātou iai ma le sao whapito. I ni polo keti o lesa iai le tūlanga whapea, e le i le leilo na whaafoe ina, ma le tau nuunga, ma le atau te muli mau. E iai polo keti na whai, e le tau nuu se tau nuunga le lei. Lena mafuai o na whai le forensic audit lea, mai lua whelu sūtasi. O lea wa umal no whainga o le whatoa me li poti. Wa umi tele na whatat. Me li poti. E le o onga le mena whai atu e su. Tēno laisi mai lunga li poti, o le upulna na mai e tea. Lena laino o tua tā pāle minista. Toi sila au mai a noa ma tā upu na laina su e ma tā upu. Po le a mafuanga na laina whai le poloketi, ma le poloketi. Whate te inga. Le wala le na whai nei si umu. Se furu whamiriona ai 4 kilomita. O e sila i tuai si umu. Po le altūlanga lei le wala. O le matua le tūlai se tūlanga lei. Se furu whamiriona 4 kilomita. Se tūlanga whapea. Ma tā upulaia. E le mawhaina alo el vai el malo. A wawo e te lea fiang. O ai, o whela ua riel tupi. O umana whatale a wala. O le lei. O le leilo na whatinonga, le leilo na pufuanga. Sa le leilo na monitoring, sa le leilo na supervision. O ata whapena, lena manatu. E tūlai mai fo i susu enga lena mai le forensic court. Kei tai. Ua leo lea. O le mta upu le sa no i eimul pola e le 2 miliona o le tātou pasene o le tātou tala tupe. Io e. E le mawhaina matou o mai loa wha solo le tātou ngā luenga. E au noma le whesiringia o le tupen whataba le malo tausi. E ta tau na manino mea uma i le whasolongo ngā luenga mo le alu mo le lumanai. E le se tupe la ititi le 2.5 miliona. E le mawhai. E ta tau o na wā iri ma ave le pale mene. Le whaonga aina o le pasene o le tupe le ana mai. E whai e le malo. Tau ave le malo ina ule pasi el tala le tupe. Ma o le pili poti na, e te tau fo ina ave teipo li rumo le pan mene. O le ale mena whaonga ai luse lau 5 miliona le tonu le fia masina. Balu masina. O mea malama na, o le ale mea te tau pe sene, pe lua sene le afu le tunu. E te tau na malama le tunu. O le upu le whape mai mautupe. La whawhena le mai mautupe o mea te tau na malama le tunu. 250 million. A mai le ripoti. Sila, vaai. A le lei, pia le li. Ai ua malama le tau o venga o le whainga malo o le teimiri nei. E a ngai mo le rumana. E leo se sialai tu. A manino ale mata o le vai. Ia ua solonga le lei tau whainga al whainga malo isi tātou tera. Leu pasi tātou tera le tupere na pasi nei. Me alo ia na soa le pule. Tera noa. Ama vaai le whaasolonga o ngā luenga uma ina ia malama ma manino le tunu. Te whiwasi lea tu whamai le tulanga lea walaua saliputi o last week. O losful lawyer suspected cases o le Misena. E se mai la i le whatinonga tui o le whanau. O ani se whatinonga le malo whaita o la tui tanga ringa le maa o whapea o le isi mafua anga le pisi me whama i lea wale tui o mai na misamu o borders. O tulanga i whimaranga i. O la se sila whamai mole o whionga. Yo le sa fesili mo ila walawa lua ia wa yasa talua i talo na mai ta anu ngal to Samoa. O i se fa mo ngal malo ina ia a mai ni alo le tu o wa de o bisi vai ngal sa ta o fo mo fa mo tu no lo sho. E ma wa se le ni alo ta ma fa na ni o le tu no e fa ma le fu i ta anu tu no mo. O se fa mo ngal o mai Samoa it celebrates for left to no ia e se mai parade se fa mo le no fu. O whewhale o fisa whasera lau te malanga. NUS o ia le lake. O le tātou soifua maloloina e te lea ngā luenga o le tau whail te minei i le le titi. O mana avele avea i le whionga le minister e te tāpena le leili tātou awareness o le tātou tui.
Mai se tatou misela is le o mai Australia. O vili mai ai New Zealand i le fionga ia vao ta pena. Toi fa tūlanga, pola tūlanga le tatou vaccination mo tatou tui o misela, ma lai fa solo nei la tō polkalame. Tūlanga le fa lelei o mtanga luenga, ta o matunel ma tō fono nei, fa urulunga o mtanga luenga, ma le minista o tupe, ma le sui parmia, e fa tatia la foi mei tupu. Sioki ia tatou waila au, leanga le tatou masini fai o kiseni, ma lepe tatou siri scan, faatali me fufuru mai sa vai ia totonga e faitong fitinga fo mai ia o le tūlanga o le whale tonu o le tātou whal mai leita e le lai titi ma e te le mea le ta pena le teimile nei ma o lo whaasolo tara noanga taunu umali vai aso le nisi o tangata ntarsanga whapitoa mai tiro le whale mai po a uma masini lai ai e le istato masini vai mata e le isa masini vai tina le se masini vai to tonga tu lo lava tina o fatu ma me uma le wa matan tatu to yanga ia la o mai tutuila tatu o kesene le wa mata tu fa solo tutuila si scan a me uma na fai tolu tau sanga talwai in file tatu si scan tolu tau sanga talwai in fa tu wail tatu o kesene fa le ton lono winga te lere ngā luenga taun whaitar soi fu mano loina. E o voila le o kanga o tātou baila au. Te le. Au lo o ave pēr le whaalangolo manga ma le whātua tuanga le fionga le minsta. E tau ave le ngā luenga ina ia vaben fo ia umam tā upu mai. E le tasis whaifi tau le soi fu mano loina. O lo wha solo tau lumanga le temine. Au mea uma nei. I lo se mea ta pena se tau sanga po se rua tau sanga po se rima tau sanga se tasi. O me sa tamta pena me le tōrus ful fatus wau sanga taluai. Tātou te maua o mai fiso ta ingo e oka e vai la au o e o mai wha pii masini ma e whaile maintenance, follow up, ma whanga solo trainings, mea o ma wha pena. E al soi fu mano loina o priority na tātou whainga malo. Peita, taunu mai tātou whainga malo le whato a iwa vai aso. Ia ele alo se atau la au e nau pēr ma tau mwhai o lalme e o iere malo si temine. Wha lea tūlanga umaia, tātou tō sa moa i oe. Sa au mata fo le tau mwhai ngā alo mwhana o le tunu, whaftai le tua. Au le mea lava lea e tātou te alalanga pēr. Ia o lono o lo whai le whatu mea, e leise tupe. Lo tā alo ta maiti mai le lato wanganga ma le lofa i le tunu. Au mea umai le lei mo le lumanai. O umana whata atia la fua le malo o na o ilato e au taunu unga pine aulo ia ma pine tau alo ia na mawhai fo ila ia na whapena e tele na nau e maina i tama i nisi e whaise wha ea mea uma whapena e a tau te tala noa le tino tupe te lo fo le liki ia la fo i tau feula la tupe o le tato iuni le fo i tau feula ia a iei lava tel tonu le umal whai aso le li mai ai fa pe tu langa pe na yel tato tai to fitu volan champagne le langi sevens yeah why not to no ise temin tato to no volei fa man yanga mola to ai mo moli le nga fa tai e alo fa na wala tunu ta alo fa tai to sa mo fa tai fo ile tato lakpiuni tar si ia tato sa fa ngal tato world cup le to ta sita longa la ma lota longa lu Sasa mua ia ni fio mai di sapa itu. Mai a ona sini le bipoti ni. Sorry. Ole bipoti le ole tino ole forensic audit le fio. Ole wa na sa mua ia le fio mai di sapa itu. Ona sini le bipoti. Ma ole bipoti le na tu ina mai pa. Ele o yai ni ka hinga o ili fatino no atina e ia sa fatino vai na vai HRPP ma ole pe ole mafu amande ali e le tino na sila ia na to foi tula ai pe na tatia mai na se ia mai ia ni e fai na malo ole sila le ia le tu la mai le forensic audit
Ia, tautala mal whaaloalo o le finangalo fo i leu whaalia i le fo i sāwea ma taitai o le malo. E o te tauwhi o lona le finangalo. Ai le mawhaina muri muri ta i eilo ulangona mal whainga malo leu taunu mai. E muli muli se finangalo sa whapito. A whaila o lea, la mena le whaiela tautala tustusiana i le lipoti. Ai le io ese. O leo alafo mai i a te au mal whainga malo fau e tau a vea le tali. E o le la matou wanga i whaile matou tali. Ma o le matou tali, e wha vai lunga o matou suenga, i le matou tali tanunga, o le ta o tonga tonu le lipoti. Ai le mwhaina sauno mai sao wha pito e leise meo iei, ai le ini wha maunga o se la tau talana na whai winga lipoti. I wish, e la tau te whai al whai ungo lipoti, ai matou te lei taunu mai tonu. A me la wha atali atua ia matou se matou mai whai alo whai unga. Alanga leo matou tau me lipoti, e ta tau lana whaile matou whai unga lipoti. Our own opinion. Male decision, ila matou mai tau. O leo o vei limo le ministalo ia o le mtanga luengo su tusi. O lana na mau lata mai ia te. O la ufa upunga na whai. To ea nga i le lei ta pena mai la le mea sa o le te sa no mai e. E na mai lo le ilunga e lau li liu ka pena tam whai se tonu. Aol fina ngalo la vai usao no e sa wha pito. Ia o tel tonu mai maue. Mai maue pena wha pe. Ma whain wha pepa sao no ngana e tu ulungo li poti. Mtala no e la tau li poti. A ele whaina mato muri muri tai i sao no ngale na. O le wha pe le ise meo tasio iei. Ia le mato tele o ai ma mato tele i lau liwi na foi. Pele anga volna o le soruru fon. Ia se tau nu bilanga le sem tau pole titi. O tele taimi le la fata usanga. O sangole lingi forensic oti. Tele tatou tupe mna luai, ma tele taimi ni wha aluai. A le la wa matana angina mai le ise mea ia ke muso e whai atu se tala langa e leo le whaunu unga leo le. O le susu e ngalera li liu i ele tāpena ngal ka peneta mo le lau liwina o lea. Ni poti utu ina mai. O le sia muta o ku whakunu. E leo ia se fufuanga le whaina ngano ina ia whaatino foina se o le tumo le polo keti leo le whaunga ina o le polo whaatino mo le polo keti o leo na tana. Tupe ia mongo na whaatino o polo keti kausanga wha tupe mongo. Alai whaatino. Lana whaile o kita le malo. A voeta pena le o kita. Lima so tasi tu malo, lima so kasi o kika mtala le tupe. Every report is audit. Lana whao o tono mtanga luenga o tinamita maitai. Ai ono le tato polo keti fau. E taun tato matai tu le lei. E ta tauna iele annual report ale mtanga luenga o tinamita maitai. I tu langa o le tato polo keti miliona. E taunta atia le lei ai le anga tonu le tau. Moi nā voi. A tau te awa o mai eini mea le lei. Mani mena whale tonu. Mani mena la pele wa ai mai tele a whetuna inga. Pa wale au ngai na sa elfa inga maroni tō mai luafe. Tina utonu mai le luafe lusu tasi. O le fasolo. O le fasolo. Ina ia alu le au ta whelo. A le ta pena tu la fono. O le fo ta pena le vai lua ino le mtanga luengo tinamata mai tai mal developing o tato district development project. Ina ia manino le tūlanga le ele se tupe le titi la wa assign mo no fo inga nei. 2 miliona ile tausanga se 4 miliona le 5 tausanga. 5 se lau miliona ile 5 tausanga. Ele se tupe le titi la. A ta tauna fa ta tia le leifa inga va vai. O a me le leinta to o ina fai. O ani me vale tonu. Awal faya. Lewa matra melo te telefono. Langa ile te taunto e sau fai te telefono. Lefa maoni. Le tau. Ai fuala i tonu unga i o susu enga le la mai nei. Alo lofa leitu malo ma me uma ma le malo i sao le leifa inga blokiti. En taunu ula i el taunu unga le na. Ala ei mau e mamoli meu. Pa ngā solo me te mil palo to fa ngā isiak i vong vabai. E taulan susu. Na o tel tonu lai li mole. O mtanga luenga i susu e ngana. Whianga le regional airport. Sa i no fiuga. O no le sa i no po i sa no ama minister o tupe. Le wai e taimini. O le
Fausia o le regional airports o normal mani ngani. Le fo isatu like mine fo isabi tata ito. Ya ngan minister mani ngani na baita. E se sila ni kaya ko tatinitay e sila ko iya great. E ai nei mea fau o te loe add-on I lunga o forensic audit. O le men whaino tau tino atu le temin nei o le wala lea na whai le Cross Island Road. Se I tau nuu le whono le soluru na fsiringia le tūlanga le nsau no I Elmins tau tupe I tūlanga pe o yeise mea na e tau ena fsiringia I le regional airport. A se I whalau tele pe a whapea e whono ka peneta ma o ta pa almet o mano no fautuaina le suipane mia o ielm tanga luengo ngaluenga. Whai po le ale taunu ungole su whamiriona le na mai whakiromita. E le te tauna tato o ufi le e nta upulea. Al me lava le na ungani e tua e tautua na le whiriwhiringo kon kalate. Ia lava tato intinia ma tato supervision e o e waaire ngā luenga ia ope o toto sisila e. Ao lau waai e o mai mautu pe tele. E leo se fōlinga le lao se sfuru whamiriona I tūlanga o te tele mo le taunu unga. O le whamoe moe ina ia tātia mai se awala tātou te fia whai ngā malanga o mai. Tūlanga lo ke se ni lau whiu mahamu. O leo te mana tua e sele whane o ke se ni leo whane tonu tenine. A le vai taimi fo ia le joka. Sa iai le oxygen plants fo. Sa te tana au tu lai mai ile le whiu mai ai o roine. Tamanui CEO tamanui. Pari mai. Le lewa atu fo I tau sanga le ane tila. Lea fo I sa whaala wino ai fo ile I truck o le oxygen lava. O lona winga wale o whaale tonu uma ia o nol whaale oxygen lea sa te talente mi o le joka. Me whape sa whape boe mo sa mai. Ia alea ni whape tu I sosoani. Ile ngata lan whaale o ke sene. Ai pensa to e fausia fo I peta to e whaale le oxygen plant lea sa iai. O no leo te mana tua sa au awai umai le tāna no whanei. Ma le sau noa ngā le fo I sa tūna I ngani fo. Pe o backup ia o le whale o kisene lea, a leo mai tau atu. Pe o whoringa mai o whale tonu uma o kisene ia ia I tengi nei fo a lea mai I motu o whiawhia mai o I tunga ia I o kisene. O te ripo ti atu, ua tahun uma plan se lua. No o mai nei e te ultala le minsta so fu maloro ina mala na whenga luenga o masai I. Te le or ngā luenga wan of si sili fa whena fa pi, o ina fa pi, ina whaini trainings, o was the monitoring, o kaka supervision. Ai sa ultala I la tole no mai. Ele iai ni to le ni le lei sa whati noa. Nā le lua vai son sa ultama lo fa pi msini to er. Ploketi fa pia. At least 6 months. E no foltanga te whaapir ploketi. Ma train umai la tau e tau a ver ploketi. O le whaafita uli rina leu tā. E o wala tato siri scanner. Same thing. Hauna mai al company whaapir mea lua vai aso o a masini e technical whaatinonga operation ma le whaawonga o le tūlang. Whaafita uli rina. Le sa matou tarano o mai ana nei po lale ua lai mawhaina. Ato e whaatau se masini e soi fo malo loina. A mai matangata I tausanga o mai ne to lengi tātou tangata ma whai ngā luenga I malato. E operate machine. Au whionga I tūlanga ni lo ke sene ma le CD scan. Mai le teimi o le malo tausi. O le whātau sanga tanua. Ele I adia li mai tūlanga whaale tonu tūlanga. E le lewa o tōu whale. E tau ave le whai ngā malo. Ai adia li mai whaale tonu. O le asam tausi le sila ia e vise le whionga le te malo. Se sa ili po e si o whale a ngā masini po le whapea. Ia tau tala ma le whaaloalo, ai whale al matenga. O le apopo inga le whai atu le temini, I le tasi fo le whan tupu mali mei ta ia fitere le fianga. Le fo le tupu mo le maule na mai meu pe whawhal pawa. Pe whawhal pawa koe kia kurole o kisenge wa whare kong. Ia e tarusia, e reo le mea na le lifa I el masa salonga le alu.
o mea ale atunu, o aseta ale atunu. Ai misi, o soi fo malolo ina le te tau na yeise mawhau sesi. E wha aleanga se masini, ona se whainga malo. Ai wa ai le lau tele o le mea ne mawai o ki sene ona soi fo malolo ina o tangata. Mai o lo mataitu, e le o lai titir mataitu ina le mea, langa I wha le ale matenga le tūlanga le na e la to e whaatino I mea pe o le afi le na tupu mai sa vai. Wa kongi ar ka ngaka le o mea I kongo le afi, but it's a brand new engine. E le lai titi. O le ale me la alu ele nei afi fau ato toa. Su e aku a kapea cameras. Ai poloka e mau mai fasi o mea kongo le afi. O whaafi tau le ono tupu I lau yonga plauli. Ai tauntato tilo le awala e awaini tūla I meini ma fau faunga wape neo ni tangata. Nā tau te whaaleanga me tō tino le malo. Ilo wa le sa singa wa ile fisida tua se si po wa mai lo le sa fa ye to fite po mai. Po te fa fuina ia lo manua ia matula nga fa pena. Taftai. Mor si fia le tunu o le lua vai. O vai. O vai ko foi o sa ngongi siro ko au fasera la. Wa kipiro vai. O le a ko nga yo vai lua. Yo lua lima lua vai le fo ko si sira mai lo sa vai atu. Yo vi ele tua. A le fato nunga la vai no style fo ma. Fato au la ngona ti nga ina wo mal palot. O ina no sa vai mali fo lo la mo va pe. Ya wa taulona pai se malo longo tino vo yelo se masini. Ai wa taula o va mo wa maua ia tau sini onga sa fai fo ile firfiringa le tunu. Ai wo manuia. Na fa mai fo mai o te fai te o mo le si ono masina. E o fa tu vai. Sirilo walu ki ngofo ila lo isa mo mo kau ave o ki kongo ofisa. E la mano lo si sui par mi ko ro fa kingo manga luenga ia kau la ko nge. O fai te tenga. Ai le se meta sin fale tonu. O tonga uma no wo lo faila o CT scan. Faila o MRI a mai uma li potia fo mai o tonga uma ele ai se meta si fale tonu. Se vana nga ya tu lo lava lo vai. O le wo umi no usavali mo tu umi taimi o fainga fi firinga le tonu. O inale na mafuai. Ai wa uma na faia e tong fitinga fo mai ya o to fo ilo malosi. Pamuna lo fioma. Tulanga tato valele. Desa ole la ko luka ko valele mai te mo machine update ko. Ya wa umana faile tautinonga le tunu o le atu fai tato valele. O taimi vole na uye New Zealand ya no ifo maita mafana uma Samoa isa kapeteni New Zealand. Matofono New Zealand. Eti laulala ala mapuni. O Ryan le telio e malto telo la pailati la fainga longa uma all over the world ato fala ma eti la le ia pailati le ni sino fo le matel no o fatu o to ai veva lele o mai fautua mai po la tu ina valele mai ka ko valele a ungi ko pong salma lo e faise ton ele la wa yo lima uma le la to fautuanga e mala tar sanga i ko fo mai sa mo mai ko ave ka ko valele o mana la to meli potitus to sia o la upasia le minister ma le port ale tato Samo Airways e tapena tato valele ele la loifo le lua tato valele e lua le wa matail tato tapenanga o famo moe ia tatala le banoa apia Auckland Wellington Christchurch apia Melbourne Sydney Brisbane ma le apia Honolulu LA tato tapenanga na le ufai le vauto fa fonga tu va ta metanga tu mana melata lima se laule mo le shareholding le vale tau no mai nel to tele tanga ua fia awai uma tanga te shareholding mo tato fa mo boy yes le la fa solo tapenanga e tato tele to opong sa o fautuanga na mai ri pailate nei le tu enga ma lele fitawi mo le taimi nei tau fia na vai tau fia le ai pensini ia malato la to ai fa foi ia al to tele na tama fa na ole sunu o ta pe o malalanga to no le inta to vale ai ma fainta to fai asa ta to i mala matang sau le pili sau le losi sau le to a sau le manu Samoa
whaalele umanan tato ia vai temi. Ana ua paula wa kako lau fuaka kai waalele. Asa kaunga run wha pisinisi. O tō wale temi nei. O tō asa o loko ale New Zealand ma le Pasifika I kako kangaka. Before the end of next year, o le taket le na. Before the end of next year. Ia o tō later tō wale le la po. Ale e whale leika ko kamalaiki fo le oi. Le malanga I tutuila. Alfa mo le na o alfa mo mana o mi ai le lango fatasi umma le tunu ula langi atoa tala le vano o ia fia shareholder le o fa amata I tau lima se lau tala pe ava pe te fina ngalo ai au ta pena o sa umma ma dipoti tolu fa lima mato fono no fai I New Zealand mala to o yelta le to mai fa pito sa I company vale no ifo lai sene lai fele le New Zealand e o mai e so soani I le pater de nonga po fen me pitu sirin le infai lo fionga o ye per vale le lo fina le to maua o ese tal sama le quantas na te fia fa nga le tato lu foi le ba tato ma kila le balanga mai na o le energy e balanga mai hui le se fainga pa anga ma tato sa mo e wis o ese o fa fa ia ono le fa to usau te le o lopo I ni tar sanga o mai se iti tiro po le ale tulango I o tatou tapena tatou mo tatou o te lo le tatou laisene ma mea ai o tatou tapena le tatou ready le fa tatou ready te mo mua sa tele I tarafu sa tau tongi e o mana fa fo mai tatou vale la iti e lua le o te tonu lo te mi tonu nei o tau tatou toe asi Fonor ka peneta ma fsiri le minista o valele pe intar sanga va pena o mai. Fionga o sili famon no no biasa ni puti foi. Ni tu magane o no si ina singa singa. Ya sa fa tu pe foi si o ai no ya ni si foi. O la fisili na no o ye si famoi mo to be university to si ni na to ni ka tu pe ai ni si o ni na yo ai no ya no si Ia o tūlanga sa o lava ia. O le teimi na o waafia I le ngasi. E tapa me le malo I le seleni. Ia e leila se si mea o te tapa ia uia o no tofinga wa. O me lava ia o te entitled ia I lo tofinga whata I tai le malo. E re whapevo I rea venista I tai mo sa abe. Ia ono o tupu male whare lave le o iesta to tupe. Ia lena laina tau fai se o whanau ma se o a inga atoe ave le whamoe moe a lau wha afsiri ia o mea lava ua tūsia lapa o le nau taru noa o a uma lau whanau e tongi e la tongi e lau whanau e leise whamoe moe o te toe tāpale ma lo mo se reimbursement o lava lea a tonu e whaifo e mwhātai inga le atoe mai misista I tai le atunu ia tongi e lon pāse selwai I taimi o whawhita auli. A sau o whekau markai mo lei kupe, ia why not? E lango whetau I lo taimi, e sau e no money, there's no money. E nā rei rono wapa uia I siau whanau ma siau ainga tongi lo pasese. Ia la e tongi e re whapea o se mea e se si e sakanga kupe. Manu volpa I atul company valele o nei pa anga foi o levan whainga aluenga ia malato wala lofa mai. Ke ukupus whaula ve keo ngi e ren whainga api. O te tasi ala fasili la mo mo le long sa o na ye se tato service providers wa pe yo me fana to na ni se na o fi na ni ma to report sa pati no ma yesu ya wa sa no mai fo I the management the sense to ma si na fa le to no le na te to ni la fa na me o vai na le se pe yo fa ma do inclusive education na fa na o ya fia na tu ma mo so de o o mai I le fia ma la ya me se fo yo lo tu fa I no fio o le la sa no mai fitu ma si fa ne to o na wa pa u ni tu pe ma wa na sa yo la ka tu ma no sa ta pa ko na se fina ma no mai le o vi si le tanga mai na wa sa no ngai a o le tala fatau o tu pene o I te neuro pasi e te hine. E le se tupe whaamatu o le maenga le se nisi. O le se budget support. O le saunanga le ai au whamu mo le lau.
Mana le pau lava ia organizations na whai ona whaamaoti atu lato se nini whamatu. Ma vaenga lia o le au sign language, o le vaenga lia e pōpa ai. Ia mani whana kutukotonga tō mama koe pōpō ngātia. Ai le o a fia la ia vaenga lia se ne se ka mōne le fio. Sem tau koe o leo te i loai, tato a tani mai lo fio ma a o sa ngai au. O lo ta pena le la to te tol cabinet. E tu mai no cabinet mo se talo sa. Pe ma fai ona la to fa ngai na se si va le si vai ngai vai ngol la to packet. E ia va tu se so ani po si vai na le se ne se ka no. Tau na to ato pe yo. Ia ole ta pena ngala ba ia mo so ani ya onga va pe. Ta pena mai al mtanga luenga. O ai au foi la sa tauna ta pena mele mo budget le na. O le ale recommendation e me la to o mena titilo el chushim pasir cabinet. A fa pela le ta pena ngamai. Ia na to fa sa o mai. O le la ta pena mele pepa. Mal mena ta un fight. E po la vale o to atai nei ta to ainga mfa na o le afia. A ol meta ua. E la utala la to tai tol sera o pension. Ah, sa ona. Ia fia mfana. Ia la ko uma le mana onga tu mau mena afia tu mau. Ah. Ya o misia kul piria onga e la be ku nga ko se la so songi molato. But now sa ole sa nga au. A fai na misi na original budget. Fai mai ir pe pa to mer cabinet po afia nga ol mele e taua. Ale la u mate tu le leile me tauna fai ta pena mel pe pal pi ka to mer cabinet e se so son. E fai ga. La oficina nga ia tu oi le tu no foi sa esi nga se tu ia o le fo ina mai ta wina sa o mali anga no ai te feino ia tu ai ta i la fo ma lo e mi se le dio mai anga basa manea pele ia fe le lua feino ina o fio nga ia le ta ko foi le visa mo le ta tu tanat pa mo. Ia, ana e tau sirifia le taurumanga o fiwa e vava atu vava vasa mal parmi o niusila o le mwhai alfi whilo e mai. E nā leina whātau nu unmato whilo e ngai telem taupu. E le maa wala vai e ma vava vasa. O no ia o le minister o vai fafo o niusila. Sa afia, telem taupu na afia le matara noanga. O mtaupu tau sikisengi le na talia e le ni benefiti. Sa o voi ai. Sa fo ia lau tau talanga le mele ia tātou i nei. I whaing tā telen tātou whio i pā tupu wharabelawe. Waso ia a apalai le lisa e maua i sinawe maunu mto tua le visa. Sa i foi tātou visa o multiple entry. E te aru whaafia le tausanga e le tasir masine te nofo i New Zealand. Peitai. O le ai umana meta lo marko o viti. Ua matua whainga tāmana o tau tino la vai a vavasa. O ora matai sa moe te malama le mele o te whatuai. A tupur wharablawe ine eo mai matai o le ainga mai sa moe whai. O isi maliu o te tanu maliu. Ai le i maua se visa. E o mai le so ua matua whainga tala. E ma la sa tilo le tūlanga ai fu isa in whaatal te noanga mua. Ea ma nisi o tai mo le tunu. E popole al tūlanga le o le lei on tangata i le tunu e whaatanga i tu ngā mele o visas. O le taimina i New Zealand, e lela loi for tolu afe overstay ala i. O le mata upu tū ngā le nā lai i New Zealand. O le to tele o tātu tangata no nofo, whaasori tū lafono. O le lawa pala i kungi ka kongi wha maongi o i palawe lave ma mea. A o lo tū mai le lave le nai lunga. E le mawhain songa whaakanga ka kouranga le ko kere ka ko population. E longa tolu tātou i atunu ua lai e le tū lafono overstay i New Zealand. Ea, o tau nua tu foi lai, a la ua saini le petitiona ana afa. No tu lai e lango le tūlanga lau tele. Langa au ngā ia tātou na taupu. Na mawaila na petlata lima surua whea na saini na maua. No fautu aina foi le tunu e lango. Ono tūlanga lea e tauna lango e whawhengo fia imo tātou. Ai no whamamala mai a vawasa. Ai eile sila asanga sili atu. O le vao le malo Samoa, ma le vao le malo New Zealand. E tera no ai le level o whatei tai le malo.
O nala na o ile matala noanga ma le palemia New Zealand. Tele foi mata upu sa matala no ina ai wa pupu le taimi ile me malanga ile li. Ia we sa no mai. A wala to sa ula au le tau sang fo. Ale la wa tu sa mo. E la usa uni le lei le tape nanga mo le felo inga muli mal palemia New Zealand. E tala no el tato treaty of friendship. Ya. Wa ono sumo tupu tausanga ile o iei lava se taatianga taunta atiai whenga inga wha mao malo ma New Zealand. A lewa tele ane lava mata upu o tupu, leo tele malisi tiseni, saule visa, pauria le vaa, ia tatu RSE, ai wa taunta tau tapena, no fatu le iso foi mai Samoa, tauna fono le ka peneta. Faile fina ngalo Samoa ma le malo, e tala noa aire Treaty of Friendship. Ona fata atia leo se ala fo me le popole mai. Ine me ane o tatala le visa. Ai alu aku fiku afe kai o aku ale ropo feo ye. And we also have an application to do at the town tato tautino in New Zealand. Fa fena alu tanga te free visa ato e fo i mai pe umana na lua tolu masina. O tu umana le popo e fo i New Zealand i mo tato. Al malo ai New Zealand lau vai. O lo tatala le abanoa mo tātou I so se matau. Pau al mea o tātou tarsang. O saunoanga na palmien fe mea te. All you do is to ask. Ya, elanga o le fatu atau nu mai whainga malo. Te manau voila ele tu e teranoa per teranoanga. Po le fa samsamano umana fai upu uma. Sa fai li poti o teranoanga. Ai o tu ina fontanga ia moriru manai. E tauna avelo ia tātou tarsanga a written proposal. Ina ia turi lo ai, tasi lua tolu wha lima tau se fu. Ina ia uane I tua wha po e vanga na umana, umatua na teranoa umala ia. Te tauna follow up, e te tauna ile round, e tau foina ina me wha peo tau sanga uma, tauna whai follow up. Ta whai oina e tauna whai le tato hai komsina, e ma tato konsula lai Samoa, e ma tulanga uma wha pena, al wha moe o le tato visa, yes. We all agree e tauna whatulanga se me whaingo whirwhia inga tangata. O si tanga lewa I le o le whamunianga o le tensione tika mātua. Tau se lau mo I nātou ono su lima tau sanga o le alore whitu sikuru. Lima se lau mo maua I le masina. A le mātou watu I le whamunianga lewa maua ne I le taro le tupe le whasina. Le launga tasia uma I le tolu se lau. Ma le whamoe e foto a fatino si tamana mo le fidu sku nga I le talo tupe fo. Ya o le fa mo nga na wo mana tautino le tunu. Ono su lima tor sela. Fitus fulu lima sela. Ya me fautuanga le tanga luengo tupe no fatara no tato paketi. A mata fatino tor sela long tsia tanga ta mai le lua sela ta la. I le tolu se lau. Tato paketi lo lua fe lufu rono lufu fitu. Ia se e lore luma ta lima se lau ole. Al tangata pensiona. Al fautuanga la le tanga luengo tupe na malo. Le o mafu e una le patino ina le lima se lau le amor fitu. Iyo e. Po le alta urumango le wo uman tautino le wa mata. A e tatou te fual nanga fatia le teimine le valu masina le uta. Wana le valu masina le uta tatou walwai. E voi sa pisa o mai le ato le 2 miliona le enta 2 miliona momo. Ka le varu masina le ta te alwai. E le mawhaina vatu le 2 miliona le ato su 2 masina o le term o le tato tausanga. O ina voi la sa titilo. I lango tato e amana ia fautua ngai la to loro kea kupe. E whamele lau amata. Tato amata le toru se lau. Ia ma le whamoe moe e si paketi le so nei e fa solo le lima se lauta la mo fitu su tau sanga I lunga. Lau whionga tu nanga le whon whaawai. E whainga ka mauti no I tama mole. E se ilonga la ke mo te whonu whatu ata tana. Ia me se fo io o la mo la tau e whainga lunga. Awa le mo uisi na tau e tawhi. E tue te tau mai tau I sa whaamani mo wai. E makuri te tau na whaamani. Mantua o tau o le fata a tatou wo o le o onga o le fisuia ingo whainga malo.
ma le taimi ua mai le silima tausaga ma le taimi o le silima tausaga o te leo faiga vaavae le to iloilo ua sii le aufaiga aluega le malo ma le toʻatolu i le toʻalima i tono fona vaavae sii fau le fainu me le lausui aue komiti i nuu laiti ma nuu tetele o le nonofo ale ia nuu laiti i le sufā sui ala ua sii sui o nuu tetele se fululuga ai se ai le taitai lava tufā lena ia e faatinoga aluega faiga vaavae la ia faatatia le taimi nei ua faapopo le si toʻalua i tono le komiti fona vaavae ua ai ma le tagata e vaia tupe ai ma le tagata e vaia poloketi ma le tata fesoasoani o mea na naʻoaʻo mai le tatou faatausaga lena lumanaʻi ia ua tuanaʻi o mea ina ia mafai ona faaupopo le malosiʻaga ma le capability ma le capacity i tatou fona vaavae ia ma lesi mea o le tulaga ia aʻoaʻoga e tatau ona iai le taimi tāua e o mai ai komiti fona vaavae uma o la le mea faataga o le a le mea le faataga le foi la fetuunaʻi pea o taeao e foi na mai le sipepa a le matagaluega e fetuunaʻi ai le faaturagana o mea lena faasolo ae pea ona ua vai atu o le tapena mai le auivi atoa o le matagaluega fou e ese ai lava le poloketi mo le atinaʻi o i tumalo ese matagaluega o tinā i le atu e faaigoiga o le matagaluega o tinā faaigoa o matagaluega o aiga e afia mai tinā fanau tupulaga talavou ma tagata uma ae vavae se lava le tulaga o le poloketi le alima se laulaga ua tele le tulaga o le tupe faagaga mo le poloketi lea o lau fesili mai le tulaga pe toe pei uma tagatai o le tau te alu transition o le mea lau tapena le taimi nei po ai le sefaiga malo e tulaʻi ma lumana e le toe motu na ala na taofi uma le taimi nei seʻi lauliliu po e faafena la le results o mea ina fai a mai uma faamaumauga uma o le faatausaga lena uma ena ini ua lelai uma le mea o lē faauau le ua toauma le faiga malo le ua afelusu ono aua manatu e tapena le taimi lenei po o ani aiaiga o ani mea lelei pe ona ua faatu muamua fai o afoini mea ua faaletonu fetuunaʻi Just to confirm, kama mole lang firma. O le transition na le alu taimi nei au taʻitaʻi fono ai i sui. Ele sui ia CEO sai ai ia maisi tagata uma fulu pāvaisai. Just the kai fono. O lau nā mai tau atu i le swinga lena mai o tangata lea na apalai momo. Nā le lua wano fau atu e whai. Tanga luengo tupe ma lesi tangata poroketi e lasa o whaalongolongo ti. A whaka o maingingo uma pēa tera noa le soruru. Malama le fatu ala tali mo le ofiro ka mo mo le auto la ta te pa le si la mo si la ya so mo to e be wa ma ta fo ina no to e fo ia to to amo mo le ofiro ko la si to mo e o le tatou pawa o le lava uncertain le tūlanga o le tatou pawa mantua voi o tau o mea tau telu le temine was a temporary le na mai ne ia fia whātutu i tai i fuloso e tauntonga fiti il mea la tuputa le mea le na mafua le whawhitau mai tasi le na mea wa umana folo e le sa ave minsta momo e ta tauna whai susu e ngal mene somebody has to be responsible ele tau ngō fia le suia ingo pao e na mai neo ma le temine le tau te risi aua le anga uma kako wa fia lua le pa o ai langa le anga nan mafuanga o le whai na menga le whaingi maintenance oi tu ai io fo le fire no fatu isa vai oi nga kongi al mere ko kongo le fi ele tau tu fa panga no o afi le tau se poloketi ese le terena fai e te tau na matua vai iri lei po la wala ngole fa tau fo mai fili tele no le atu minista a fai la auto se kur mele kai mi ele se me mautu o le tātou te anga i tue whare. Toi le lei mselonga koe le lei mai kai whianga ka kolo ka ko seto. Ale whai whanga i oi lava i eisi a tātou outsource i mei o solars. I ma mei whanga solo tau soani mo te minne. Ai se ilonga e uma le lei e tapenanga o te le Europa o whai i te minne so ofisili le. Ministau ngalwe. Nō ina re au mai a whia na whatau mai. Le au mai e mai no whapi. Ai ve se afia na lisima. O tele o maua tau tersa o tupe o tele o maua po fere leite stil temine nei. Se o le vai aso tato fatal te noanga wale o tu tato fatal te noanga every Friday.
Sa whai asoruru uma se umar ka peneta. Au mana ia swinga le wai. Uma le asoruru o stofi ia sfalele fato a whail tato atal nong. Se ia o le sfalele so ususu ea. Hena batu ele stari manino. Tau fionga wha mui na wha. E iei le tato wa a fōlea sa fōfua i le fōle mo wako ma taulanga e au mai whawhainga luenga lalo i whala kutonga wa Samoa. Mo le vale o mi whanua ma sa lolonga. Ion wa a fōlea le sa whale o e fōia tunga lunga o le teita i ranga whautuwhai. E whapea le sa ngale mule wa ale o i pe awhai wa i vale o sa vai ma poni. Ia e tau mai o tato whainga malo. Ia o le ase fina ngano pe o lawan au mai le wa ale. Wai pe le masina fōle fōfua i tau o mai le wa. Ia, whatu au manino le mta upul na pia o le solulu. Au tele i maua le pa wale mea no whaalongo iai o lo o whaipea le vairi linga o saunga le mu. I le tūlanga e langa e le tauna na tātou o mate o le vainu u e le stamai vainu u tātou vainu. Whai asi so wao le vao apolima ma savai. A se i o tali atu le mta upul na pia o le so rele. Tu mai fam tau pu se upsiri le fionga le minista te ua te le vave atu sautali a o te re imaua po la tulanga o ye. Ia, o leanga kala ko ala vango la ngu maua ko fai ki o iana naima le vaenga tau fiofi o tau. Ui o lea, ia, e fa penal tatou ngā luenga. E tatou te whiwa iria i lava ma tatou tranoa mwha soa i tūlanga sirin tāna whenga i mole. Malmala maina o lau tom tafa yoi. Pe lava le aso au tanga vaia malau whionga tamai te presidente no tō wala awa tuaia o te sau tato fatal talanoa. Na o au alta i tai o le vang whao whaino o mai. Ona o te whaalolongia ma ualo ia le basenga o tustala. Ia ai pe o tūlanga na o la po isau tō mai tau le so i lau whaiunga o whai. E o tele mana o e a vea le whaale tonu e tasi a fia o mai o tō. E lava tātou telenoa malmalama mto o mai tātou fisirwhai telenoa. O se na te lea mana ia lo vai mana le wha aloalo tūlanga leo sau whai il te le malo. E tau whai na whai se tūlanga tāla whenga iai. Ai le vao ia ilo tō pa ia malo tō mamalu o leo tātou mafuta tala le banoa tātou whiro i vo inei tāu le whae le aswari le asau nei. Ia matali atuai nisi tō fisiri o le mwhai o no tali atu o no lefto taunu mai ai mori le ngang fa tai tele ia mal malo le tatu auto stala ia mi se foi tu langole lau tom ta fa yo te vise fa sel lau le tatu no ele ta ia foi fale le fio atu le fionga le fa lungo tanga venga ia an fili le se foi le fionga tamata wa ana ia nai mal ofisa ia pro tom foi pe to tamana ia tatu press a foi ni tau tau fiofi mai se release mo atu na nai fta release o to ia pe tulanga lava le bata puia ma le va nonof ia le manu e va veoso ia ma le manu e va veoso ia tulanga na lo ia lau to ngaluenga ai mori le nga va taitere lo to wa fio mai tala mai ao ta po inga se tatu watu no nei foi va ngolaso ia la se upu tau la ulu ia fa foi mai ha ma moenga ma tulanga o mori atu fa taitere o mo voni ia vanoa taua tātou te whelo iai ma whasiriwha. E tātou talo i le tua e whaai nisi aso stele wha o tuai nei pol kalame alo ia. Ia le taimi ma le teitai o le malo, wha mamla mai tāpu umolo o fia wha manino, wha an malama mo sio tātou atunu. Al nei tu la, wha soifoia manuia malo longo le fiafi, tō wha soifoa. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Natural samba water, your only water.